Uyengikhathazeka kakhulu. Okade kungikhathaza ukuthi uyathanda uhleze endishayile ukuthi uhlale emayadi. So ngase sithi mna abantu bemayadini abahlabeli. Bathi vele lihlabela ngase lingiyanisile. Ndingakhweza kwedlala. All right, number 29. Asigqokele ingoma sizwe ukuthi ithini. Number 29. So uma mhlabelisa. Ndiyabingelelwa mathula ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Ngithanda ukubonga mfundisi uKay Khumalo ngonxuso wanxusa kudala ndoda ehlelekile ukumangalisa. Kuthi mfundisi ngiyacenga ukuthi utshintshe program yakho mhla ka-30 November ube semahathula ngegama lenkosi yethu Jesu. Sibandla lithini. Thanda ukuthi sikubonge mfundisi ngemuli lo shepherdess the team yama elders osebenza layo ngegama lenkosi yethu Jesu. Mhloniphe abafundisi abadala abaphakathi kwethu, umfundisi uBhebhe kanye lomfundisi uMpofu lo shepherdess. Mfundisi ongachiyani lo shepherdess. Ya umfundisi uMpofu sibe sisonke ku-camp meeting last year sishumayela singu-2 eGwanda ngegama lenkosi yethu Jesu. So kuyintokozo ukuhlangana laye namhlanje kulento eziningi engazifunda kuye esengizingxenye zokuphila kwami. Ngiyathaba mfundisi ukuthi ngilibone lo mama lapha ngegama lenkosi. Ibandla lithini. Siyabonga abathandekayo, sinanzelela amaqembu ahlabelelayo lapha ngegama lenkosi yethu Jesu. Inkosi songani ingalibusisa inenzele kahle. Sibonga lechacho lapha ngiyabusiseka ngegama lenkosi. Ibandla lithini. Siyabonga abathandekayo, ngingachithi isikhathi sizakungena phakathi kwelizwi lethu namhlanje ngegama lenkosi yethu Jesu. Kube kulula ukuthi ngingabuyi
silahlekelwe ubabazala wami omncane, a very young boy esasila esiqonqweni. Uyabekwa kusasa but sithe asingeke sithi ukusindiswa kwabantu. Yikho silapha ngegama lomfeli wethu Jesu. Amen. Siyabonga bathandekayo, vulani nami eBhayibhelini encwadini kaMarko chapter 4. Marko chapter 4 sizathatha uverse 35. Ithi yona, and the same day when the evening was come, he said unto them, let us cross over unto the other side. Verse 37. And they arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was full. May the good Lord add blessings to the reading of His word. Amen. Amen. Go, yes, go. Managing the storms when the night draweth nigh. Managing the storms when the night draweth nigh. Then tell makhelwane ukumelana leziphepho ukuhlwa sokusiza. Asikhuleke Baba ingcwele ohlala ngikhaya ezulwini, mngani wami Jesu, ngoba uthanda ukuthi babe la sebe la, noma uthanda ukuthi ngibe la. Jesu ngiyabonga sengila xa kukhona isikhathi lelanga losuku wake wangisebenzisa, cela ungisebenzise khathesi. Vuma unyamalale mina Jesu kuvele wena, phakame esakho isiphamba, ngibe isando esandleni sezulu, bethele isikhongwane machu lisindiswe. NgoJesu ngiyakhuleka, bandla kunyelezethekele kabathi amen. uMarko chapter 4 sehlangana lendaba esijwayeleyo, kodwa namhlanje kulezinto ezithile emfuna sizidobhe kulindaba esiza kuguqula impilo yethu. Bhayibhili lami lithi lona kwelinye ilanga sowusiyakufa, uJesu uthi kubafundi bakhe, madoda, let us cross over
to the other side. Bible lami lithi kuJohn chapter 9 verse 4. We must work the work of him who sent us while it's still day, for the night coming. Kuyeza ubusuku lapho kungeke kusebenze umuntu. Bathandekayo, the night is night. Ubusuku sokuseduze lapho kusebenza sokuzakuba nzima njalo. Bathunge mutsho kunjalo ukuhlwa sokusondela. Uthi to the church, let us cross over. Let us cross over. Bible lami lithi lona phakathi naphakathi ohambo wavela isiphepho esikhulu kwakhubuzela amayezi abamnyama kwaduma imibani babengekho edamu babengekho mfuleni, but they were sailing in the sea. Lapho kungabhukutheki khona phakathi naphakathi kuthiwa kwaba lesiphepho esimangalisayo. Ngakulelanga elaba nzima kubafundi lilanga lesiphepho. Ngoba bengabhala i-composition, babengabhala the day I almost died. Ngoba bengabhala i-composition, babengabhala the day I will never forget. Ngoba kwaba lusuku olungathambanga empilweni yabafundi. Ngoba kunomthandazo ababangawuthandaza ozathi kancane dabule esigodini sethu silokufa. Ngoba ukufa kwasokununke emakhaleni, babengasela ndlela abangaphuma ngayo, babephakathi kwesiphepho. Mbuzo ulokusithi, how do you manage in times of storms? Xa sokuphakathi kwesiphepho, xa sokuduma yonke into, xa izinto zingahlangani. Bible lami okungaphula ngalo yilokho yikuthi othe let us cross over uJesu. uJesu ukhona kodwa kuba lesiphepho. Kanti isiphepho sihlupha njani? uJesu ekhona. This was supposed to be one of the safest journeys because uJesu wayekhona. Babefuza balukholise lolu hambo wabuJesu ekhona. Babefuza bayihlabelela ingoma esabatheni ethi with Jesus in the vessel we can smile at the storm. What do Jesus ekhona? Kulabantu abacabanga ukuthi ngesizathu sombhaphathiso, kulabanye abantu abacabanga ukuthi ngesizathu sesikhundla echechi, kulabanye abantu abacabanga ukuthi ngesizathu sokudla isithebe, kulabanye abantu abacabanga ukuthi ngesizathu sokudla ukukanda, kulabanye abantu abacabanga ukuthi ngesizathu sokungadli inyama, kulabanye abantu abacabanga ukuthi ngesizathu sokubiselwa kwejuli, kulabanye abantu abacabanga ukuthi ngesizathu sokuba ngumKristu wabasela zinhlupho. Isiphepho savuka uJesu ekhona. uJesu ekhona siyafelwa. uJesu ekhona siyayibanja ikhensa. uJesu ekhona
uJesu khona, uJesu khona, indoda yafe uJesu khona uvukela kuprayer day. Uyibambi message ubaba usuke ukuphakaza uvele esikhulumweni utshayisa ukwaya practice uphakamile correct utshayisiphepo sawahlupha uJesu khona. Kulabanye abantu abacabanga ukuthi isikrestu bathandekayo yiharawe nekapeti. Manje ngilitshele uJesu khona isiphepho sikhona. IBhayibheli lithi lona uJobe waba lenhlupho lesivi emnandi. Isivi kaJobe lithi he was upright. Isivi kaJobe lithi he feared God. Isivi kaJobe lithi he was blameless. Yet waba lezinhlupho. Izinhlupho kazilandi zoni kuphela. Labalungileyo uSathane abanamthelela. Amen. Kulabanye abantu abasechechi becabanga ukuthi indawo yokuzokhipha izinhlupho. Bathandekayo uJobe wafekwa ngabantwana sisonke esechechi. Abanye abayechechi bedinga abantwana abakaJobe bafa esechechi. Abanye abayechechi bedinga imali inotho kaJobe yachabalala esechechi. Abanye abayechechi besodinga ukwelatshwa sisonke uJobe waba namathupha esechechi. Abanye basechechi bedinga ukulungisela imithando uJobe waba nomfazi wathi thuka uNkulunkulu wasechechi. IBhayibheli lithi lona isiphepho sabahlupha. Point number 2. Ithi yona abafundi babejwayele ukuhamba ngezikepe. Phela abafundi uJesu wabakisa ezikepe. Ahula bathini? Amen. Ubathola begola inhlanzi oPetro labantwana bakaZebedi athi ngilandelani ngizanelisa abaguli babantu. Babejayela into zesikepe, babephila esikepeni. Umli ukuthi ngifuna ukubalinga kulokho abangala experience ikho. Umlimu bathandekayo ufuna ukudinga ukuthi uyabethemba kulokho abakuthi ulamandla. Babecabanga ukuthi indaba yesiphepho basebenzisa amabizo bangasibona sivela kubalanga basinika ibizo bathi consistent lapha lingavela lapha bathi lesithiwa ngubani badonsistent lapha kodwa leli langa babengabuzane la. Uthosa bahlupha isiphepho basebenzisa experience, basebenzisa ulwazi, basebenzisa konke lesi siphepho sasingadinga ukuthi ukwazi ama-quotation amangaki. Lesi siphepho sasingadinga ukuthi siwakha ngama-activity ngamangaki. Lesi siphepho sasingadingi ulwazi lwakho. Kulezinye iziphepho ezingadingi experience. Kulezinye iziphepho esihlangana nazo empilweni ezingadingi experience, ezingadingi u-art. Kulezinye iziphepho ezingadingi u-marriage counseling. Kulezinye iziphepho esehlula ngodokotela alizake libazi
into yonke kwathi isiphepho simehlo iBhayibheli lithi bazama ababengakuzama ukwabehlula. Point number 3. uJesu wayesesikepeni uthi ngani? uJesu wena kwenzakala bonke basesikepeni sikuJesu. uJesu usesikepeni bona banisana lenhlupho uJesu ekhona. kulezinye inhlupho esilwisana lazo sikhohlwa ukuthi Jesus is still in the boat. wena ngamthandisa umkakho usukhohliwe ukuthi stay soft asincede. ngazi umdlisi stay soft akungembija kunga expire uyabuyela entweni zakhe. ucabanga ukuthola ulamandla okugcina umsebenzi wakho. ucabanga ukuthola ulamandla okugcina umendo wakho. ucabanga ukuthola ulamandla okusenzela nxa ukhangele ngendlela ofunde ngayo ngendlela obhalansa ngayo amabhuku e-account emsebenzini ubona ngale ngoba mbikhampani ukuthi nawo uyakhohlwa ukuthi uJesu usesipini. abafundi bakhohlwa ukuthi uJesu usesipini. okunqaphula okunye ngabafundi yikuthi uJesu uyangena esikepeni ayelala. wathi amen. uyakwazi lokho ungena esikepeni ayenze njani? alale. abafundi abenzi njengoJesu ensimini yaseGetsemane. uJesu usemthandazweni wena balele esikepeni. uJesu ulele wena bakhangele. lapho kufuze bakhangele khona balale emthandazweni. bafuze balale khona kusebenza uJesu bayakhangela. ngakulento eluhluphe ebantwini yikwenza lokufuza uJesu. kule ngoma abayihlabela amasabatha ethi mangifuza ubani kulelo yini izwe kodwa ngasomsebenze njengoJesu kabafuni. uJesu lele zona ziyadidisa. kwakulula ukuthi bayelala loJesu kodwa bona babona ngani lolu hlupho balwenelisa uJesu engekho. kulabantu la babona ngani balwenelisa uJesu engekho. kulezinye indaba osebenzisa ama-connections akho uzuthola umsebenzi uJesu engekho. kulezinye indawo osebenzisa i-influence yakho abantu bakulandela uJesu engekho. kulezinye indawo ongasenzela izinto uJesu enjani bathandekayo. bazama uJesu enjani. kuthiwa amanzi ayingena esikepeni. uJesu uyamangalisa. akasangavuswe ngumsindo wabafundi. ngiyakukholwa ukuthi amadoda anguthovayo ebangumsindo. donsa apha Peter hayi Thomas yenza so. kulabo Zebhedi abanenkani. kulabo Thomas abangakholwayo. kulabo Judas ebalimali. kwakulomsindo esikepeni bezama ukuthi basisindise
ngiyakholwa ukuthi akageze afike endlebeni zikaJesu, kodwa wanga elokhu. Bathandeka ukuthi uyagulelwa kakumvusa uJesu, ukuthi ulamaphepha edivorce wathweleyo kakumvusa uJesu, ukuthi ujuku operation ngemande kakumvusa uJesu, ukuthi ugraduate enasti last week kakumvusa uJesu. Lekizwe inhlupho zethu ikasimvusa uJesu. Ungabala kuhle iBhayibheli lithi uJesu wangena esikepeni wehla wahlala endaweni okuthiwa yistay. Isikepe sinendawo okuthiwa yibhowu phambi kwesikepe, kube sokusiba nendawo emuva okuhlala khona ukapteni wesikepe okuthiwa yistay. Awusakuyibala iBhayibheli lithi uJesu wehla kuleso sikepe wahlala walala kustay lapho kuhlala khona ukapteni wesikepe. Man ayesaba ukubatshela khona abafundi ukuthi isiphepho singavela kube lempani kube lemdumo, but I am still the captain of the ship. Jesus is seated at the stay, yet the disciples are panicked. Jesu ehlezi elele ustay. Lokhe ngiduma isiba khona umbani wasushaya wasokukhanya, uPeter wasekhanyela wathi ngani khona kulo muntu onganomlele thina sithwele insimba. Wasememeza wathi master, awula wathina wamemeza uPeter wathini master, thou carest not that we perish. Mawunte khuluma kule voice le tone, ithoni kaPeter yayingathi ukuthi Jesu lamandla okukhuza isiphepho. Ithi yona ulala njani ungavuka udobha ibhakede usincedise. Indaba la ungadobha ibhakede ukhipha amanzi njengathi. Kulabanye abantu ababona ngani inhlupho zabo sesinkulu kwedlula uJesu. Kulabantu abala othi ngawukhangele inhlupho zakho usibone sesinkulu kwedlula uJesu. Kulabantu abala othi ngawukhangela abantu bakho indlela abasonda ngayo ichurch ubone ngani uJesu kasenelisa ukubaphendula. Kulabanye abantu othi ngawukhangela umkakho indlela anatha ngayo ubona ngani uJesu kalamandla okumguqula. Kulabanye abantu abala othi ngawukhangele udubo lwakho ulubone lukhulu okumangalisayo, indlela ogalula ngayo phakathi kwesikwelede ubona ngani uJesu kaselamandla okukhuphula, indlela ohlukuluzwa ngayo emsebenzini ubona ngani uJesu kalamandla okukukhulula. Bathandekayo, when we look at our problems sibona ngani zinkulu kwedlula uJesu. Maningi licala lingakwaziyo uJesu uyavuma
unyataka kujala ukuthi uyavuma ukuthi uhlupho lwakho lwasiwe ngabantu bonke ukwenzela ukuthi mzwane kuphendula bonke babekwazi ukuthi uJesu lamandla. Jesu yenelisa. Bhayibheli la lithi lona uPetro uthi Jesu vuka phela. Indaba ngani kawukhathala, indaba ngani kawulandaba, indaba ngani yasibukela nje kawubona ukuthi siyafa yini. Goma ithi yona kuYesu hlala. Inhlupheko asinani kini kanye sabi ngokuthi Jesu lokhe sesikephe. Jesu kawukhathali, kawuboni yini Jesu ukuthi kasila rent sengena endlini ngizwe ngikulenda ukuthi Jesu kawukhathali yini, kawuboni sendiwe ukupretend echechi ngabe umtshado wami right swaphela. Jesu kawukhathali, awuboni ukuthi sengidule kuyena. Jesu kawukhathali yini, kawukhanyeli yini inhlupho zakho. uJesu esemenyeziwe wasebuya. Amen. Kavuswala ngamanzi, kavuswala imibala, kavuswala umsipho, wavuswa ilizwi. Bathandeka kulabanye abantu abanezinhlupho yethi kabafuni ukukhuleka, kabafuni ukumemeza uJesu. uJesu will only attend to your problems the day you start ukumemeza umpisa umdini. Verse ithi dingani inkosi safunya. Verse ithi qoqoda usavulelwa. Verse ithi cela usaphiwa. Verse ithi funa usafuma. Verse ithi ngibise ngesikhathi senhlupheko usakukhulula. Paul Petro wampisa uJesu wasesula, wasekhangela wabona imbali, wakhangela wabona isikephe esithembile, wakhangela wabona sokugcwele amanzi, wakhangela wasekhuza wathi peace. Alikuzwa lokho ahlala kuhle ngoba sokuyibhomba. Wathi peace. Ivese ngiconfuse kakhulu ngaphisha. Uthiwa ukuthi esethe peace. Peace. Ulwazi lamasa. Amen. Wathula. Nala msana kwelespiri. Kanti Jesu uthi nice peace. Peace. How can peace? Peace. How can peace? Peace. How can peace make noise? Ukuthula kubanga njani umsindo? Ngesimindlela uJesu uthi silent. Be silent. Because umuntu oyethi peace unokuthula. Kodwa uJesu abesesithi entweni ethulile kayele ukuthula. Kulabanye abantu othi uma ubakhangela uwabone ngani le at peace, but empilweni zabo they are not of noises.
uJesu is not addressing the peace economic. uJesu is addressing the noises that people are not seeing. There is a lot of noise in your marriage. Now say church, now get peace. Now you first one can help the now you can't power to what they are, but you know there is a lot of noise in your marriage. Now say we can a church, say we want smart to go this suit to Opumemote. Now them sevens in the right. When we are worse, we are not at peace. Amen. There are noises in your life. Abantu babona njengoba umntwana emali echurch babona vele njengoba umuntu onemali okumangalisayo kodwa uyakwazi ukuthi you are not at peace. You are not at peace. You are so you are not at peace. Abantu ngabekhanya babona ngani jaha. You have peace. But there are things that are making noise. There are things that are making noise in your life. You cannot tell them. You cannot tell them to elders. You cannot tell them to the pastors. The church board. There are things that are making noise in your life. Abantu ngabekhangela emini bakubona umsiki parent positive. Bathi ngoba sebusuku uyikhapha yembeka noise. Abantu ngabekhangela babona umKristu ogcwele kodwa impilo yakho ilemsindezwa yazwa. Abantu xa bekukhangele babona usisi ohlalela uSentinels, babona usisi ohlalela kuKhorea, babona usisi ozigcinile echurch. But you know, ulama abortions that are making noise. Ulama morning after that are making noise in your life. Abantu ngabekhangele babona excitement ubaba omthanda indimo ubaba okholwayo kodwa there are things that are making noise in your life. Xa ungathiwa kutshintshwa abafazi ungamtshintsha lo. There are things that are making noise in your life. As the night draweth nigh, how do you manage your storms? How do you manage your storms? You look like you are at peace. You sing like you are at peace. You preach like you are at peace. You lead like you are at peace. But you know there are noises. Jesus. Excellent time at peace. Be still. Peace. Be still. Kuthiwa uJesu wasekhuza kwasokusima. Okunye okungicaphula ngabafundi yikuthi bayakhohlwa ukuthi umnikazi wejeni kulamandlela singahlangana lesiphepho impilo ingangahambi kuhle kodwa umnikazi walolu hambo lokuyekhaya uJesu. uJesu uthe babisa wabanika assurance behle kuyizwa ngokuthela verse 35, let us cross over. uJesu uthi we will cross over. Kasanga jasoze stand and let's people but to let us cross over. Bathandelayo is purpose ngabakhona, it's two purpose ngabakhona, konke kungabakhona but singahamba noJesu step
Siyafika sisafika isimini yasede the highest purpose khona we will cross over. Heaven is real. Ezulu kuyahanjwa. Kodwa kuhanjwa nababhaphathizwa. Hayi ngithi funa umbuso wezulu lokulunga kwawo. Kodwa zonke lezi zinto zisukulele siza kungezelela lokho. Lemukala hlupho ngokuphumela. Kala hlupho ngokuphumshado. Kala hlupho ngokwelapha. Kala hlupho ngokukhipha esonweni. Kodwa uthi ufuna ukuqala mina. Konke lokho uza kungezelela.
Funa ukwenzela mhlophe abakubhabhathizwa ngemva kwalenkosi. Ngifuna ukubisa isethekeli esingakakhethi ukungela mpahla zokutshintsha zokungena emanzini. Siyakudingela uhambe ekhaya ungena uDisemba adisembe usuku loJesu. Ulilunga lebandla elahambayo lawa uthi umnyaka ungakapheli ufuna ukubuyela esiphakame. Bible lithi though a righteous man shall fall 7 times, yet he shall rise. This is the day to rise. Bizomunye wathi mina kwaqala lo mama babuye echechi ngeke bahambe ngebachiye ezihonqo, kodwa mina esabathena ngabaphathiswa lasesibhedlela bakambuza ukuthi ukukhonza ngani. Ngiyathi esabathena kodwa ngisolunga lesabathi kukhonza abantu. Namhlanje ngifuna ukuthatha isinqumo, bengifucela abantu ukuthatha isinqumo. Mina abanye ngakhula labo sebabhabhathizwa bonke, besitafuna ukujaha ukubhabhathizwa, kodwa ngibona ngani kusasa kamiyazi. How do you manage your storms? Ngokukhosha kuYesu kuhle sikhuluma ngakho okuza ukuthi leli family lizafa ukuthi sibe senza so sokuseduze ukuthi kukhuthuze kuyasheka usathane semile ebantwini engakavali ukuthunywa lokwevangeli. Khethu Jesu Kolesta kethingo sengibiza abantu bonke ababhabhathizwa namhlanje labafuna ukubhabhathizwa. Nxa ukhona lapho khona namhlanje phakamisa isandla. Phakamisa isandla. Nkosi kuSisi. Khona umuntu. Phakamisa isandla. Khona umuntu.
phosela sana woza isandla safuni bonke abayosindisa wasebusise haleluya bona mungathi phosela sana lokho besisa lokho besisa ifuna abangathilelo isilwane sangena emkhunjini osibando omdawini ofodloza okuhlathwe ngehlulwa thambo kabangena inyathi sangena emkhunjini kodwa nyathi omkhulu kahlula kabangena ingwenya sangena emkhunjini kodwa ongwenya omahlazo ositela basitela kabangena inyoni zaphamba sangena emkhunjini kodwa nyono bathelela kabangena indwangu sangena emkhunjini kodwa nqubo amabusa babusana kabangena kawisango lisavuleka kulentuba oyithiyeni bengingahlala phansi njengoSamuel waphakamisa uphondo ku-firstborn kaJese kalukhiphanga amafutha waphakamisa ku-secondborn lwali ukukhipha amafutha wathi kodwa kudingakala inkosi kuthiwa iyaphuma emzini kaJese kulo muntu ofuze izulu limgcobe ngosindiso kodwa amafutha lokho engakaphumi abe sebuza umfundisi ngiyababona abuza umfundisi ngiyababona kodwa Jese mangajula sebenele yini abantu bakho Jese uJese athi hayi kabelela khona omunye osegangeni welusindusi bizo lakhe kuthiwa nguDavida Samuel athi bengingabuyela bengingahlala phansi kodwa ngicela niliye mdinga kayelandwa umfane ngusini kayelandwa umfane kayeni uthi uSamuel umprofeti I will not sit down kanye kuhlala phansi kanye kuvala inkonzo yophondo umfane ngabuya bengayivala inkonzo yokugcoba usindiso kodwa ngiyivala njani kulo mama olokhu engakakhethi ngivala njani kulo baba omusiweyo olokhu esesabuza phambili ngivala njani kulo jaha olokhu esesaba sokulindile xa usesabuza wena banga useceleni kwakho imiceli kwakho isandla angakubanga umkhulekele enhlizweni just ukumthinta uthi ngiyafuna ukuhamba ngiyafuna elinye ilizwi lithi ngihambe elinye lithi ngime ngiyafuna ukukhetha uJesu ngiyezwa kumelelwe mina ngabe linkonzo efanele ngiyafuna ukukhetha uJesu banga useceleni isandla angakubamba thandiza mbambe wolosibanje thandiza wena ungakakhetha uJesu athi khona eklasini yombhaphathizo
Jesu kodwa awukamkhethi uJesu. Sike sakhuleka sonke awukamkhethi uJesu. Unxusiwe baze bakufaka isipelede awukamkhethi uJesu kodwa uyafuna bambuze eceleni sakhe. Baba ingcwele ngani wami Jesu, sidlula phakathi kwesiphepho. Kwesinye isikhathi ubunyama buphambi kwethu. Hlabeleli kaNamba 39 uthi manje ngayilahli inkolo yakho. Singavulanga imlomo uyakwazi ukuhlukuluza emakhaya, emsebenzini, esikole, ekuphila. Uyakwazi ukuba ngimsini abantu bebona ngalisi lephisi. Ngicela ume ukhuze kathesi. Khangela isituation kaMama ominyezinya. Wathi iyo peace be still. Khangela isituation kaSisi of inhliziyo yakhe kathesi. Mina ngiphulisela yethu Jesu exactly. Wathi kuyi peace be still. Khangela uJakhomila adlula phakathi kwakho. Wathi peace be still. Nxa ungekuzwe mina balinyembezi engizibona zigeleze ebantwaneni bakho. Khongozela imthandazo esenyembezini. Uthi peace be still. Ezinye indaba zijahekile zifuna usilise namhlanje. Kusasa siyakuphuzile Jesu. uSathane uyabheja ufuna ukuqeda impilo zethu. uSathane usukumile ufuna ukusilimaza iSikristu. Khuza Jesu. Mina ngiyakholwa ukuthi kakula situation enkulu. Nxa ulalelwa ngumoya, ulalelwa ngamanzi, ulalelwa yisiphepho, ungehlulwa ukugcwalisa ifridge. Wona ukhuza umoya. Ungehlulwa mlimo ukupha abantu umsebenzi. Wona ukhuza umoya. Ungehlulwa yini Jesu ikukhuza uSathane emthandweni yethu. Wona ukusekwanisa umoya. Ungehlulwa yini Jesu yikusilungisela izindaba. Wona ukhuza umoya ubulali. Abafundi babehamba lawe bengakwazi amandla akho. Nxa uqeda ukukhuza bathi ungubani lo? Umoya lamaza amlalela. UnguJesu esimkhonze makaJuda.
cela ukhuze iziphepho, khuze umhlaba, khuze izimfa, khuze ukuswela, khuza konke. Lapho uSathane abheje khona abamba khona. Kwabanye ubamba incwadi zethu zokuya emazweni, khuza. Kwabanye ubamba ama-license ethu, khuza. Kwabanye ubamba indaba zethu ezisekhodi, khuza. Kwabanye mlimo omangalisayo asinamali yama-operation, yelapho khuza. UJesu oyenilisayo, siyabonga sukhuzile. Yileli igunya esilalo ukuthi esikusukumelele sesa la usuku attend ngoJesu ophendula umthandazo. Bonke abakholwayo ukuthi sekhuzile empilweni zethu, kabathi amen. Baba uthandeka usezulwini, dunyiswa uzobela phakade, ufanele ukuphakanyiswa ukubonga. Siyabonga ilizwi lakho elizileyo kithi ngesikhathi esifaneleyo. Siyabonga inhlanyelo enhlanyeliweyo lapho, siyakudumisa. Nathi ithuba Nkosi sinikela abantu bakho okukhethileyo ngokuqala, njalo bezinikela ukubana bazalwe ngokutsha, bahambe nawe. Inkosi yabo, bona babe ngabantu bakho. Sibanikela esandleni sakho esiqotho, isandla sakho esingehlulekiyo, ukubana ubalondoloze, bagcine, bamukele, beyakubhalwa amabizo abo ezincwadini zebandla. Bhala amagama abo encwadini yokuphila, ukuze Nkosi ethandekayo ngomhla wokuphela nxa usiza ubonakala laba bayakubhaphathizwa namhlanje, labo bonke abazavuma intando yakho bahambe nawe ukuphila kwabo ndawonye, sibe khona ekhaya mhla ubonakala. Siyakhuleka Nkosi ngalesi sikhathi, sithungamele kuzinkonzo zonke ezilandelayo nxa siqhubekela phambili. Siyabonga njalo incebo osebenze ngayo, qinise Nkosi ethandekayo, khuze iziphepho ngitsho nasempilweni yakhe, ngoba uJesu osukumayo uthi peace be still. Sengani Nkosi ungakhuluma kube kanye, kube lokuthula ezimpilweni zethu. Siyabonga Nkosi ukuthi khulumile, siyabonga Nkosi ukusethekelela ngendlela elamandla. Dunyiswa kuzobe naphakade ngoJesu umsindisi, siyakhuleka. Amen. One stand up. Lifanele abaphambili lingayidawo ngalikhona ibandla lingabe libuyela sehlala phansi ila simasona sondelele ngapha sonke sibonge Jesu. Sihlale ezindaweni zokuthula, sesivala vala
Siyabonga abathandekayo, osivalelayo uzavala ngemva kwalaba abazakubhapathizwa. Bakhona yini ngale kuchapeni abantwana? Ukhona ke wacheka kuchapeni abantwana ngale abalungela ukubhapathizwa. Ngicela lincheckele baze ngapha. Then kulalaba abaphambili lapha emabandleni abangabe bengababonanga mhlawumbe egcine oyedwa ngababili. Ngicela ukubona lisondele singathatha isikhathi. Ngicela abadala bebandla, alright, abe Fairbridge, ngicela ama-elders lo-clerk abalutshwane board members nangu utata vele Fairbridge lingangena ngale. Alright, bakhona yini moyo lingasondela ngale libone utata. Bakhona yini abanye engazange laxoxa labo emabandleni during isikhathi sesifundo laphana ma-board members? Two minutes. Ninika 2 minutes. Fairbridge. Siyabonga, cela senze masinyane esicelile ukuthi during isikhathi sema-class baranso ku-right lapha. Alright. Isifiso besilaso bazalwane ukuthi laba sibathathe isifungo babhapathizwe. Nina lisiya kulunch, kulungisa lunch, abanye sibhabhathiza lapha. So yikho besikufisa ukwenzela ukuthi khona ngemva kokubhabhathizo sesiphenduka sesihlabelela kuze kuye ntshonalanga. Alright, siyabonga kakhulu. Singahlabela one standard laba beqeda then sebebuya sesibathathisa isifungo ezisummariziweyo then sesiphuma lapho sesiyabhabhathiza. Just one standard, cela libekezele kafitshane singahamba.